Omuvujogo polisi yatugambira munayetwa Kambasu Kakisa kuruga Butembo mu Democratic Republic of Congo abenavuga emotoka ya trailer namba CGO kagana rukagi 18 AE 19 na CGO 228 AE 19. Nikigambwa ngo omuvujogo asimbwire emotoka kuruga muri Butembo omwihanga lya Congo atari kwehurira kurungi. Okurugira hari kijinji wa motoka eji Mumbere Rogers omuvujogo kwaherize kwika Kasese ayongera kuba kubi. Anakuwa panya kuagisha panya gari tunaenda mpaka tunatoka na vende mpaka Kasindi. Wakia panya Kasindi tulikuwa na tusanganya tukenganya tunangamuka anafanya vyake anapeleka hiyo mapapia kule. Sasa bajele balikuwa basa kataa kutufungulia anamwambia pado tuumie sawa. Edemoloka yatusewa nokusawa beach tundu driver wayo nenjogerako naye ngayogera bulungi nagamba naye njagala kusula naye njagenda sawa 10 nengamba kale nagamba ndi mutabani wange agenda sula wabweru era mutabani yasuze wali mabega na netukuma naye kati muzenga bada nsubiziza nti ajja kusimbula sawa 10 nezituka sawa 10 nemu nesanga mutabani wo wali nemugamba naye we basenyonga zitusawa 10 nemu ngumzenga yagambe ajja kusimbula kusawa 10 chichi Mumbere nagirango bwanyuma yembera ko bakubi baterire police kwija kuyamba konka ba police batinire kukwata muntu ogu era natumye wo mulenzo munagenda ku police naleta abasirikale era abasirikale obaze kusawa 10 nemu ne batuka wono ne bamutya ne badayo so omusajja bamujemu nga mufu naye mu bigambo byo mulenzi nga badayogera omusajja abadde mulwadde kubanga badde ko ne kanula wano ku mukono. Omugambirizi wa police omuchanga cha East Rwenzori SP Nelson Tumushime ebiriho bwa hati nibyoreka ngo omuvujogo abiri na shasha atyo yongera yagira ngo police eriyo nekora ogwo kuchondoza. Police ya Kasese CPS yafunaho omushango ogwa driver ogwo kufa okwa driver omwe omanyirwe ha mazina ga Kambasu Katsitsa Kinini ow'emyaka 5 y'obukuru kandi ogu abere radio mutuze wa Butembo mu Democratic Republic of Congo. Ogu nikiteberezebwa ngu abere na ruga Congo ari kuza Kenya kandi abere hekire kokowa tanizi 28